Oba. I oni tamo u vrećama. Prodaju tamo. Malo. Vidiš ove košare, pogledat one vreće, to su stričeki unutra, vidiš? A zašto su stavili unutra? Ovo je takva predstava. Tu je. Snimaš ove golubove dolje. Njih jedan.
Golubovi plešu. Tu si? Gle nos koliki imaš je. Daj šok. Koliki nos je. Bez nikadnjita me nema. Moram i tebe malo. Da. To ja sam kamen. Ja sam foto... Ti si foto doživlja godine. Ti si fucking photo session. Koliko to traje uopće? Čuješ? Ne znam. Možeš mi reći ko su izvođači? Grupa bez ambalaže. A gdje se njih može naći? To stanice postoje pa možete... Aha, moram ići. Aha, gdje se može kontaktirati pa... Ne rade negdje? Pa nigdje nego samo doma. Aha, da. Nikakvog prostora gdje se može raditi, ali... Gdje se može dobiti... A za što vam treba? Se možda nekog suradnju. Aha, Ako će se moći nešto organizirati kadri. mogu vam ostaviti broje telefona. Aha. Jesi već negdje izvodili? A je, mogu samo da vam sanjati. I po izlazima. Pa da? Dobre, i u izlozima. Ne samo na ulici. Pravite. 4, će biti nešto zgodno za sve nas. Hvala. Provjera. Financijske kontrole, jebo. Molimo da nam date vašu iskaznicu za dozvolu da izvodite na ulici.
Otvršće mi ruka, evo. Ha? Otvršće mi ruka. Samo ne da ti kamera padne. Nek ti ruka padne od kamera. Kamera ostaje. Da. Kamera ostaje, ruka otpada. Čebo. Koliko traje, stvarno ne znam. Koji 2-3 sata. Pa tamo prema hotelu Dubrovnik se vidi jedna jasna jasna slika da u takav pljusak kopa. Da neće biti, da će biti milina. Gore mislim. Ne, dole. Sad gore. Gore, dole. Daj, neko ko će gledat ovo će mu pozit gore dole. Ma neće. Kad će opet sveti niko. Nemam strobe. Nemam strob na ovoj kameri, šteta. Šta bi bilo od toga? Samo bi bilo strov. I like it. Sam bez veze skače. Sada nešto radi. A ne treba se gledati. Je, baš. Ima dobro. Neću. Nemam ništa s tim tamo. Hoćeš primiti organizaciju, ili se primi organizacije? Nemoj tu sa strane cenzurirati. Legalizacija. A ne mene tu financijska kontrola. Za kameru. Di si kupio kameru, ili? Zašto si je kupio? Razlog, povod, datum, dan, sat, minuta, sekunda, desetinka, sve. Da, i onda će vidjeti to. Da je sad preglasno, neko može tamo sjediti u kafiću i slušati smo, ali neće nas sve se događati. Da. A ne želi platiti. Ma, mislim da je ono što. Ja čujem sad se reći. To su valovi visoko. Valovi idu. Točno idu. Jesi se ruka tresa? Jebeš, gotov sam. Kad nisi napravi kameru za oba dvije ruke. Kupi stalak, bit će ti lakše. Samo zapikneš i gotovo. Pokušaj kameru staviti na ravno. Da, to onaj tamo slika. Da. Bićeš lijevo desno. Između. Ode šešir, ode glava, ode šešir. Ode čelo. Vito, Corleone.
Sve ih je ulovio. Ambicija. Meni bi bilo zima. Ili čak ima mali ventilator unutra.